Panika u Prištini zbog najave o povlačenju priznanja Srbija vodi danonoćni rat protiv Kosova. To je agresija. Mnogo više od 10 država spremno da preispita svoje odluke o Kosovu i Metohiji. Nakon intervjua ministra spoljnih poslova Srbije Nikole Selakovića u kojem je između ostalog i naveo i da je mnogo više od 10 država spremno da preispita svoje odluke o Kosovu i Metohiji, oglasio se i bivši ambasador Kosova u Vašingtonu, Avnis Pahiju, koji je naveo da ovaj diplomatski rat Srbije ugrožava ne samo Kosovo, već i ceo region. Agresija Srbije ugrožava mir na Balkanu. Srbija je danonoćno u terenskom i diplomatskom ratu protiv Kosova i to je nastavak provokacija koje Srbija vrši već neko vreme, izjavio je Spahiju. Emir Abraši iz Demokratija Plus kaže da Srbija nikada nije obustavljala kampanju protiv Kosova. Jasno je da je Srbija i za vreme moratorijuma lobirala protiv države Kosovo, ali čini se da je to uradila veoma mudro, držeći na taj način ove zemlje spremne da povuku priznanje Kosova, ali cilj nije postignut do kraja, izjavio je Abraši. Stručnjaci iz oblasti diplomatije kritikuju Ministarstvo spoljnih poslova. Već neko vreme Ministarstvo spoljnih poslova nije aktivno u radu na obezbeđivanju priznanja i konsolidaciji odnosa sa zemljama koje su nas priznale, rekao je Spahiju. Do sada imamo diplomatiju koja je nesvesna još od dolaska nove vlade. U ovom slučaju, nismo uspeli da efikasno lobiramo za nova priznanja ili članstvo u bilo kojoj novoj organizaciji, izjavio je Abraši. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.